الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، فكان مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا هو، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mahuli mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, aruman ini yatud namo na isab pahadarat sing kamu mga anak apo namo atiranan in pangadjian kawiaksahan sing kita niyo amo na in pangadjian bunga simpag iman. Yatud namo na isab maun pahadarat sing kamu asabarang sinabutan sin pagpamahalaya kini ganap pangadjian bunga simpag iman in iabutan taniyo bunga simpag iman. Amo na im mga tao masub sila, wala sila hiukawan, umingat sin ilmu dahing ha Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tuan, ganapan na mo yadto im pangadjian dayaw sin imingat sin ilmu hipapaingat sila Allah subhanahu wa ta'ala. Indum limabay na pangadji tani, uno naman ing karayawan sin ilmu hipapaingat kato tanyo si mahasud si mahatinggi. Mga tuan, nagpalmanin Tuhan tanyo Rabbul Alamin sa suratu Muhammad, fa'alam annahu la ilaha illallah. Hipapaingat kato tanyo sin pangingat matan, bukun ingat ula-ula, sarawa pangingat tuman. Amin pangingat panghati kimugdan hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala supaya inda akan kay musintuhan kugdan. Kimugdan kau hatulan kabayaan sin nagdaak kay mo. Damikian hasupaya kau kumugdan tumangkis daing haliangan si mahasud si mahatinggi. Paalam, ingat atuud sin pangingat sa bundal-bundal.
mga anak apo, di kita niyo kumugdan sin pangingat sa kunal. Bang natu di agarun, bang kita niyo ri maun, papangingat, hindo kato taniyo, si mahasut si mahatinggi. Impangingat yan mga tuan, at tiap-tiap kanabihan iwan karasulan. Dihilan sila, piaakaran sila sin Allah Ta'ala mu'jijat. Kahinapusan mu'jijat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu'jijat kaniya, dengan mga mu'jijat dihil kaniya, amuna in katluan kajud. Quran maha mulia. Dahil nga sabab yan mga tuan, hipapaingat ka tu taniw simpangingat matan, annahu la ilaha illallah. Sinwayroon na matan Tuhan sa bunal-bunal, pagtag-ipunan malengkan amura in mahasut si mahatinggi. Ingan sin pangingat yan, iman sa bunal. Ingan sin pangingat yan, panauhid sa bunal. Damikyan ingan sin pangingat yan, pangakad hasyara, sin Allah subhanahu wa ta'ala, hari magmahukaw. Kuyag. Kug iban kuyag himinang sindaakan. Iwan buka hamulka sin Allah Ta'ala tumangkis dengan katan liangan. Amuyad tu mga tuan, mga anak apo, in subay pangadjiun taniw, pakusugun hamasan na ini. Bangkit taniw na kananam karayawan sin pangadjian. Pangadji nagkuliling hantara sin kitaniw sadya. Ganapan na tu mga tuan, sin ilmu. Hindo ka tu taniw, sing kanabihan iwan karasulan, kahinapusan nagdasin ilmu ini. Amuna inna binatu pilihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkatan niyad tu mga tuan, napundoon kanya inputi. Ingkatan kanabihan iwan karasulan, iwan sim mga umat, napun don hajunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam in karayawan sin umat na kauna napun diha umat ini sak isab mga tuan bang natu iarad in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala diha ilmu ini diha panghati ini janji sin Allah ta'ala insulga ha umat na kauna lawi aula ha umat ini sila makasud muna. Iban sin Nabi nila Muhammad sallallahu alaihi wasallam hapag-uhanan sin junjungan taniw Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagubos mga tuan, indayaw sinilmo ini piangayo niya. Wastaghfir li jambik. Iban pangayo kan. Pangayo kau patuhan mo. Sin kaampunan. In Rasul sallallahu alaihi wasallam indusan niya nakauna iwan nakahuli natikmud na wayroon na dusan niya nakauna nakahuli sarawa mga tuan mga anak apo intuyo niya nagtag-ipon patuhan aula-aula na nagsambahayang tindog ngayon sa bahaya nga kabayaan sin Tuhan, habang mandi siya kaligaran, habang mandi kaligaran in umat niya, sambil habayta, biyayta sin asawa niya, ummahatul mu'minin, ina sing kita niyo, himubag, insiki, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hapag sa bahayangan. Nain umat ini mga tuan, buko ni mo baga pag sa bahayangan.
himubag hapagpanawan, himubag hapag-istambayan, himubag hapagkaunan. Turayan tuan. Ampain hubag siki sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagtag-ipon patuhan bang mandi kaligaranin umat niya. Nasa kali nagligad-ligad ng tao. Haway pahala. Himubag na insiki sin tao, haway pahala. Rasul sallallahu alaihi wasallam suntuan sing kita ni mga Tuhan hatungod ibadat. Wastaghfir li dzanbik. Pangayo kau kaampunan patuhan harusam. Mainkan way rusa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kita ni mga Tuhan. Maksud ni kita ni pangayo kau kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Walil mu'minin wal mu'minat iban sim mga bariman usugi wang bariman babae sarum sa adlaw pangayo kau tuan kaampunan. Aula na tuod pangayo kau patuhan mo bang mayan muhi katunay in ibadat. Nasabot harukun iman unum, harukun Islam 5, aula na tuod, insang bahaya. Turayan tuan. Yan ang kagunahan sing kita niyo mga tuan, mga anak apo. Pangayo kau suhud patuhan. Hari na kau mangayo, mangda kakaywanan, suhuran patuhan mo. Dumi bang sinadlaw, bang man mapuning karayawan, dunya iwan hadlaw akhirat. Karayawan dunya tiu dia dunya, karayawan kakal hadlaw kana. Wastaghfir li janbik, walil mu'minina wal mu'minat. Magkagunahan na kita niyo, manghindua asarum sa adlaw. Sabab yari nakita niyo hamasa. Pitanun wa balaya. Pitna sa taud-taud. Ngi sa taud-taud. Bala sa taud-taud. Di na matampan simbadyo malingkad. Di na matampan sinsin mataud. Di na matampan sing kawas sa walagmo. Di na matampan silingkat. In makatampan dakuman tuan dua. Dahil nga sabab yan, parayawain pag-ibadat mo. Bang man kauri kahantakan, bang man kauri kaligaran, sinsang bahayang. Amo yan mga tuan. Wallahu ya'lamu. Pagman sinallahu ta'ala, isa-isa niya raim makaingat. Impanday-panday kalmaingat, huwallah. Tunggal da imahasud si mahatunggi. Dahil nga sabab yan mga tuan, bangkitan niyo imingat. Hakabayaan si mahasud si mahatinggi. Di kita niyo kaunitan. Bang natuyurul, insalakan padduman, pag-ingat, siniingat tundeng Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus na yung baita niya, paluhayon niya. Walakad yassarna al-Qur'ana lidzikir. Fahal min muddakir. Sa bunal tuhod parman si mahasut si mahatinggi. Ubus na mo na pialuhay. Pialuhay. Na may kita kehunitan, hangkan kita kehunitan, wala dooning kabayaan sin Tuhan, kabayaan natin na usal na to. Naglalawagin tawin barakat sin Quran, hauno na laon ni. Naglalawagin tawin barakat sin la ilaha illallah, hauno na. Wala da napinda. In barakat ha umat na kauna,
Amurain barakat ha ummat ini. Sa impangasubo, may tayan wala kiarihilan. Sabab wala kilang na to imbarakat. Wala na to na-recognize marayaw imbarakat. Wala man na-recognize tato marayaw imbarakat. Laway ring panghati. Sammal in kiabutangan sing Quran. Masammal in pangatod. Masammal in pangdungog. Masammal in suara. Masammal in pikilan. Aula-aula na masammal in jantung pangatay. Kiabutang in malano pamalumi. Aturayan to. Na ayaw kita ni umainino, may tabihin ng kahantang niya. Wala duwan na pinda. In la ilaha illallah. Amurin lapal niya, amurin huruf niya, amurin sound niya. Na unin na pinda in pangatayan sin tao masammal. Wallahu ya'lamu. Allahu Ta'ala makaingat. Unim kaingatan sin Tuhan rikato. Mutakallabakum. Allahu Ta'ala makaingat singkatan kahalan na to dia dunya. Ingkignut kuhiwaltan yung asibi wandakula Allahu Ta'ala. Ahata bi kulli syai'in ilma. Naliliwot. Sin panghati sin Allah subhanahu wa ta'ala yung katan pakarajaan tani. Wallahu ya'lamu mutakallabakum. Kaya hatihan sin Allah ta'ala yung nanguntan yung doom iwan sin adlaw. Sa lugay tanuriya dunya. Ubus na biyay takato taniyo, aya rin pag-agaran na to. Sa lugay tanwi ni iagad. In pag-agad na to, hakabayaan sin nagdaak. Wayroon sammal, singin hawabaran taniyo. Ubus na biubo sin Tuhan barakat. Ingkatan karayawan niya rin na biubo sin Tuhan. Habang mayaning kita niyo magad hama barakat. Tuhan? Na, tiyay kuran na to manim parakala mabarakat. Ayaw pari laungin laung da. Misaning kurik sung na malaung. Sa lugay niyo ni biyabagbugan palman sin Allah Ta'ala kato. Hadis sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kato. Sa lugay yaon biyabagbugan. Indeng hatuhan. Hari ni bagbugan indeng kaniyo. Sa kawain biyabagbugan niyo nabutok kamu. Hakabayaan si mahasut si mahatinggi. Di kamu malaung. Iwan di kamu maglaung-laung. Iwan way makalaung kaniyo. Tulayan to. Na. Nayari na yung tao. Inginisan, nalalaung. Suong malaung. Maglaung-laung. Iwan manglaung. Baita sinjunjungan tanu alaih salatu wassalami pagbin ko kani undo parakala. Bukun piamin habang sa Arab. Sarang yadto piamin sa jasin Rasul sallallahu alaihi wasallam hatau Makkah, hatau Madinah. Sagawa siya mo analaong simalayo. Ipamin ko kani. Nauno ni pamin. Bulawan. Sukuran lupa.
Alta, bukon, pamin ko kani. Sa lugay ni biyabog bukan ini pamin ko kani ini. Lan tadillu ba'di. Di kamu tuod malawong. Misanwa na akurun kani. Tuan, wala na to ingat, mga naglawong na. Naglawong na mga tuan. Manglawong na. Iban maglawong-lawong na yung tao. Na. Di kamu malawong mag-atod. Di kamu malawong magdungog. Di kamu malawong magpikilan. Di kamu malawong sumulat. Aula-aula na. Di kamu malawong magtuhan. Di kamu malawong mag-ibadat. Di da kamu malawong magtaat. Hakatan, pakaradyaan niyo, kamu malawong. Maita. Sabab, iagad niyo, in kabayaan sin nagpapanjarikan. Nabang niyo yadto rin na akarun. Atawa akarun ning kaywanan di. Laong da. Mangi da. Nah, unin siya buta hindi. Wallahu ya'lamu mutakallabakum. Ingkatan hal hiwal si manusia yari hababaw singgumi. Kaya ingatan sin Allah subhanahu. Ampeng kita niyo, yan pa kita niyo nagtali, yan pa kita niyo nag-study, yan pa kita niyo nagjaga. So, hindi nga hansin masay ni, hinang sinta upatao. Amin ipapahinang kaniya sintuhan, ang pasya sumanyang patao, ang pasya sumanyang diya dunya, aula-aula na hadlaw ka na. Kuran si manusia. Imibog na yung manusia sing kabuhi dunya. Sinang hapit-hapit sa jay ni aun hapiton. Wala na sila imibog, simpya ibog sintuhan, hadlaw ka na. Marayaw yung paghulaan dito. Ang paghulaan na to, dahil hindi mawa ko'y bandi ibin mo. Dahil nga sa wabiyang mga tuwan, kakunahanin ilmo. Wallahu ya'lam. Inallahu ta'ala siya ay makaingat. Na pagka siya rin makaingat, nagbayta siya paingatun niya kita niyo, ay kita niyo mig di nga pangingat. Hindo ka to taniyo sinallahu ta'ala. Adapun, bang kita niyo mig, maun kita niyo paingat kabayan na to, nag-akkal na. Nagtipo na. Bang maaun na inyad to, hiluhala. Paman si mahatut si mahatinggi. Inna Allah sa bunal tuhudin Tuhan niyo. La yazlimun nasa syai'a. Walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Sa bunal tuhud. Imahasut si mahatinggi. Wala siya ng laog, haipon niya. Hang sulago nun. Uno-uno na sadya pakaradyaan, way intuhan ng laog. Nahisyonin ng laog. Way rataw mang laog kaniya, sa baran niya inang laog. Baran niya inang laog, pabaran niya. Sa way makataymahan. Himatay madasin tawiyak kalan niya kulong, naliawagan niya ako. Amimbaran niya ng laog, pabaran niya, way tumayma. Di kulong niya matayma. Sambil amin ayatin ni, di palong niya matayma sinakal ko. Astagfirullahaladzim. Dahil nahatuhan niya, sulat na sintuhan niya,
Inakal niya Tuhanin nagpapanjari. Imbaran niya Tuhanin nagpapanjari. Ingkatantan niya untuhan sakali. Ini patay masin Tuhan niya. Ri pakuno matay masin akal niya. Ando Tuhan. Pag ando kawawaran mo. Malupas na to ilong hibaran ini. Ay ikaw imian usog marayaw imbaran ini. Inihan kabtangan sa jasintao, nag-uusog-usog. Ang pengkabtangan simbar imani na kinilawang dahil nahatuhan. Sami'na wa ata'na. Utuhan na mo. Dahil na kayo mo. Matayma na mo ibandi. Tayma na mo. Kaulan wahidan. Biduni munakasa. Biyawon to nagdiskasin tao. Imbasi yan lang na mahinang kutubig. Ayaw na ako madto. Na. Wallahu ya'lamu mutakallabakum wa maswaakum. Iwan kaya ingatan sin Allah Ta'ala. Insusun muhulaan adlaw kana-kana. Imma ilal jannati wa imma ilal nar wal'iyadu billah. Nas'alullah an nakuna jami'an min ahli jannah. Suhurun taniw patuhan. Bangmayan kita niyo makalamud hamanga sila. Janjian sin Allah Ta'ala in sulga darun na'im. Ayan tuan. Nah, hasabab sin ilmu. Nakawidda kita niuring akatan pia panjari. Na ayaw na to pawiddaon magmanja diya babaw singgumi. Sa pakayun natin ilmu yan. Pakabayaan sintuhan, tiyo-tiyo day masa na to diya dunya, ampa na to madawhat, ing karayawan dunya tiyo-tiyo, labi awla, karayawan kakkalhadlaw kana-kana, paibugun tanim, hasabab sin ilmu ini. Habay ta sintuhan. Pagkakita niyo imibog, hasabab sin ilmu na to, sindi dahil pangasubo kato tanin ilmu yaw, nini pangasuwamin ilmu induk niya. Na, ganapan na to, Tuhan, sin ilmu, kabayaan na sin Tuhan. Ingkatan ilmu na to biya, unununo na ilmu. Bunglawan taniyo. Bukun mamaygo sadya, bunglaw. Bukun magkaon sadya, bunglawan. Bunglawan taniyo lang na sim masarap. Yung pagkaon na to yun. Turayan to na bunglawan na to. Sin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya kita nuri kalupasan waktu. Di kalupasan umul. Di kalupasan riziki. Di kalupasan kusog. Ingkatan ini pangasubukato sin Allah ta'ala. Nah. Tutuan, indayaw sin ilmu. Indayaw sin ilmu, biyata sin junjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yu'raful halalu minal haram. Kaya ingatam mindoyaw. In mangi iban simmarayaw, makaingatin tao. Kaingatan sin bata-bata, kaingatan sin umaw, kaingatan sin nakapangaddi, kaingatan sin way nakapangaddi. Aula-aula na to din makaingat nakapangaddi. Kaingatan nila yung haram matan, kaingatan nila yung halal matan, hasabab sin ilmu. Di nila pahil-pahilon. Sabab dahil mga sakit sin umat na kauna,
Wala nakapagibadat marayaw, sakit pamahil-pahil. Yung sakit pamahil-pahil, kaya ingatan na ingad tumarayaw, daakan sintuhan sa aon nakaligap ka niya. Inharap niya na patuo, harap niya palawa. Bihan, tuhaning kabayaan sin syaitan. Sa satun kau sin syaitan, haupat pidjul alam. Haunahan mo sa satun kau. Taikuran mo sa satun kau. Tuo iwan lawa sa satun kau. Habang man in ibadat mo, habang man in pagtaat mo, di dihilan sintuhan pahala. Na makarihil dugay. Naway roon. Ba't bang yan makarihil dugay? Narap naman to sintaw. Tunggal da in Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kahagad sintaw in tagdap po sinsulga. Allah subhanahu wa ta'ala. Da, mga tuan. Indayaw sin ilmu. Imamul amal. Imam sin hinang mo. Mana sin imam haunahan. Ang paimbihaw nin tao, maghinang naa ang paimingat. Nari, sana kung saan bisara sin tao katuhasug, mamaupo naa ang pamangin tao, di kugdanan. Impagpaupo, subay ubos na mangintaw. Bang di mato impagpaupo, mamaupo na ang pamangintaw, nagmula. Para kala, dakula. At tawaling singkaywanan, inutot niya, piaupuan niya. Sa malaggo na nga utot niya, rin namin siyang paupuan. Na in ilmu haunahan singkatan. Guide mo, nakura mo. Nakura sin pangatod mo in ilmu. Magbayta kay mo pangatod, ay ko magatod daw mangi. Bang wala dito in ilmu, in nakura sin pangatod mo dua. Inambuk syahwat, inambuk hawa nafsu. Indua na sabuti ni sipukun ka, pangatod. Dahil nga sa babian ng mga bariman, piun nila sadyay na turun nila kabayaan sintuhan. Piun nila sadyay dungun nila kabayaan sintuhan. Piun nila sa ding kabtangan, kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ikabtang. Di nila palamurunin napso nila, di nila palamurunin syahwat nila, sa yung palamurun nila, unim baita sinilmo. Na bangway ilmu, laraking kataan hadun niya ini. Di makalupa dimplin. Di maka panaw inununo katantan sa agawa tuan. Hasabab sinil mo. Dahil nga sabab yan lang si mga sila makahati. In ilmu. Al-ilmu imaduddin. Hugot sin pag-aarama. Hugot sin kabuhi. In ilmu. Bihawon tuan mang larak sin pag-aarama. Manglarak sin martabat niya. May tayad to. Wala doonin ilmu kabayaan sin nagpapanjari silang itiwan lupa. Amo yan tuan imbay takatutan niyo pangadian tanim. Dahil nga sabab yan, in Rasul sallallahu alaihi wasallam,
amuk masa. Baita din kan Abdullah ibn Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid. Fa'ija huwa bimajlisain. Ahaduhuma yadhkuruna Allah wal akharu yatafakkahun. Bukmasa ingkabtangan impamung sin Abdullah ibn Umar nakasudlaw niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam pa masjid. Pagsud niya aun dua majlis, aun dua halaka. Mana sin halaka aun dua pagpunpun. Inhambuk nagpupunpun, yadhkuruna Allah. Nagdidikir sila pa Tuhan. Inhambuk tumpukan, yatapakkahun. Nangangadi sila sa hukuman. Aun naghindu, aun murid. Fakala sallallahu alaihi wasallam, in tiap-tiap laung na tumpukan niya do, aun karayawan niya. Sa kawa laung niya, inhambu kedto amuin sila, amma haula, fayazkuruna Allah, wa yas'alunahu, adapun amin mga sila, nagdidikir pa Tuhan, nangangayo pa Tuhan, fa in syaa a'tahum, fa in syaa mana'ahum. Ada kala laung niya tay maunsin Tuhan, ada kala aun di matayma. Wa ammal majlisul akhar, ada pulong inamin nabuk tumpukan niya. Fayata'allamun al-fiqh, amin iniingat sin hukuman, wa yu'allimun al-jahil, amin ihinduan niya, hindi makahati, ala khairin, amwad tulong niya innakalawi indayaw. May tak nakalawi indayaw, pahuwa khairun ala khairin. Dayaw, gianapan sindayaw. Aturayan Tuhan. Marayaw sila karwa. Sa inlawi indayaw, amin aun nag-indo, aun hinduan. Lagi-lagi na tudin Hindu, amin ilmu wala paruon kaniya, amin ilmu wala pakimukugdan inhinang niya, pakugdanun, patumanun, paamuhon. Ampa siya makabatuk magtag-ipon pa Allah Ta'ala. Unin sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu mu'alliman. Dahil ha mga padakan lang nakako sin Allah subhanahu wa ta'ala, maghindu, magpaingat. Bukon mamungmung. Bukon manipog-sipog. Bang-aw na ilmo niya ruwa, hinangan na to. Bangkog danin ang buok, hinangan na to. Bang wala kimugdan nga na pipasyan ay mag-iig singi. Sabab, in kabayaan sinta urayaw.
na yan kay mundayaw kadtuan kaniya. Na, innama buistu hudatan. Walam ub'asu la'anan. Dia akakusintuhan, sabda junjungan tanu alaihi salatu wassalam, maghindu sin pamandu, sin hidayat. Nurun ala nur. Impamandu yan, sahaya ganapan sahaya. Bukon sahaya pungon. Bukon sahaya taimbabawan sing katigidluman. Walam ub'asu la'anan. Bukon akulong nira aksintuhan manok na. Manglagi-lagi. Sagawa. Inkaz. Maghawon din nga manusia dahil nga katigidluman maun pakasawahan. Amo yan tuan. Innama buistu liutammima makarim al-akhlaq. Dahil nga parda akan kako magganap sin ilmu. Hindo yung pangaddatan marayawin nalawa amasa na to ini. Mahunit na kabakan pangaddatan kabayaan sin aram. Nabuabul, nabulaklapang yung pangaddatan amasa na to ini. Saka wala doon yung pangaddatan. Hindo sin Allah Ta'ala pajunjungan tani alayhi salatu wassalam. Amuin mahal ka ding sinalta. Mahal ka ding kawasa. Mahal ka ding katantan. Misan na kawaltaan bang wala doon yung pangaddatan marayaw. Ulaika humul kaparatul pajara. Daruha ka kaupatuhan. Wala kapusan adto. Way kilahon mo tao ikawra. Sining kilahon na to sadya kabayaan sintuhan. Ay nakaw magpakilal pabaran mo. Harwa tumpukan niya mga tuan, wajalasa sallallahu alaihi wasallam ila majlisil ilm. Didtun Rasul sallallahu alaihi wasallam limingkud hanagi Hindu, iwan haun Hinduan. Dahil nga sabab yan, amun yung paghadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in karayawan sin ilmu labi reng hasin. In karayawan sin ilmu balikantan mo labi reng hasin. Nahamasa na to ini sin intimay babaw marayawin sin dahil sinuno. Kaya lupahan na to. Imbay ta sin Allah Ta'ala pakanabihan. Indira nila katanya to wala nagdasin. Wailon budget dira nila. Dahil nga sa babian inambuk tao. Inagi niya kan Umar. Iban kan Ali. Kawaun ko na in mirasun nubuwah. Di ko na kawaun in mirasul ubuwah wal ajdadi wal aba. Aun laong niya miras pusaka bin sinaba namu sing kaapuan namu di ko na to kawaun. Sayang kawaun kulong na mirasul anbiya wal mursalin. Ngalong sino? Uno yatin pagyanong man. Al-ilm. Lam yuwarrisu dinaran. Wala dirhaman. Wala darahim. Wala dananir. Innama warrasul ilm. Piyataud min altamu, piyataud min kawasamuri, mura makawa, ing kabayaan mo.
Sakawa bang mo piyataw din ilmu. Nakawa mo yung kabayaan mo. Nakawa mo pa yung kabayaan singkatan. Nalapay mo pa yung katan sing karayawan. Bukon mo nakawa kay mo sa nalapay mo singkatan karayawan. Mirasul anbiya. Dengan sabat tulong nari ko nakawaon yung pusaka ka kuya kay na. Kawaon ko na amo na yung pusaka binin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umat niya. Man akhadaha hisyusi makakawahan. Pakad akhadaha sa bunal tuod na kawa niya bihadzin wafir. Complete, even perfect. Nahamasan natin ni mga tuan, INC, incomplete ang kamatauran. Nabangkaw nag-school, INC, mag-graduate na yung tao hamalsin, hindi ikaw rin makakad. Na maligot na yung pikilan mo. Bangkaw masusa INC kaw, incomplete kaw hapag-school mo, imaglago kasusahan, INC kaw ha ilmo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Incomplete kaw ha ilmo. Hipaingat kay mo sin Allah ta'ala. Amin ilmo mo. Magtamat na mag-graduate ng katanta. Nini kaw rin pasalan sinayin kaw. Nagkasusahan kaw. Ina mo nagkasusahan. Sin mo nagkasusahan. Labi makasusa. Bangkaw na ay insi. Ha ilmo. Hindo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sa babiyantay manghudna mo. Maun kita niyo pabiyata sin Allah ta'ala panabi. Uno, imbiyata sin Allah ta'ala panabi, papangayoon. Rabbi jidni ilma. Daran pangayoon. Unong pangayoon. Magpatauran sin bukon. Ganapi o Tuhan na mo in ilmo na mo. Amo at timpiya ngayon, sinjunjungan taniw alayhi salatu wassalam, hindo kanya sin Tuhan. Na tiyo-tiyo da kumani makatumtumado ka to tanin. Iniingat na to na jawi ang kamatauran. Ilmu ipagparingkat diya dunya. Ang penilmo ipagpalingkat na to diya dunya, hikalingkat day sabkato tanurya dunya, aula-aula na adlaw ka na. Min wara'il hijab. Yadto atay kuranti at tampanan pa. Di na mauno paglingi mo kakitaan mo. Ampayan paglingi mo, tiya tampanan. Magsusun kita niyo. Iwan sin anak kaputan niyo. Bang nato di ingatun inilmo ini mga tuan. Ingkatan ilmo di day pangasubusin Tuhan. Sa ini pangasubo ka to tanyo amin ilmo yan. Dahil nga sabihan, yung pangayo niya hindo sin Tuhan, wa qur rabbi jidni ilma. O Tuhan ko. O Tuhan na mo. Ganapin ilmo na mo. Amin hikabatok na mo, maun pakabayaan mo. Na, dahil nga sabihan mga Tuhan, aun sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbaita. Dahil nga mga nakabaita, hi Abu Darda, unin baita niya. Khiyaru ummati, aun ummat ku marayaw. Tinengkatan na hinang bariman marayaw. Sa aun pinakamarayaw. Hisiw yan. Ulama, alimul ulama, amon yung mga tao imingatay ni. Sakawa laliman sabihi, wala ligarad ad-dunyawi, walakinnaha lillah. Bukun kal na kumagulalan,
Bukon kal na kumakabantugan sa rawa, kal na magtag-ipon pa Allah Ta'ala. Sila'y nakabidda. Nakabidda na yung mga ulama, aw pa nakabidda din kanila. Hindi siyo al-pukaha. Amo na yung mga sila maingat hukuman. Aturayan to. Sababin tao maingat hukuman, di dugtulon, tumangkis. Nalaw mo ang day sa makahati hukuman, di dugtulon. Hinapasara naman do. Ulan niya namang dugtulon. Ayaw, bukunin pagsinguran tao. Insuntuan na to kanabihan iwan karasulan. Manjari ray sa pagkahinato sa incomplete tuod, injukup tuod, insuntuan na to kanabihan iwan karasulan, awla na, injunjungan tanu alayhi salatu wassalam, biyay ta ni hadis niya, khairul kurun qarn. Insarayaw-rayaw masa, amo na yung masa ko. Buko namin masa na to ini. Marayaw lang niya patahunan, amo na yung patahunan ko. Hamak ka ibang Madina. Mayta, kugdaning katahan pag-ibadat. Wayroon apa. Kugdan katahan yung pagtag-ipon pa Allah Ta'ala. In pangadatan kimugdan. Kimugdan kata na kabayaan sin Tuhan. Summa alladhina yalunahu. Pag-ig kulong niya, mga kumawapat na, manaykod na. Aming mga sahabat ko. Summa alladhina yalunahu. Bang maig ng mga sahabat ko, amoy mga sila simubliad to. Sambil na japadlaw kiamat, amoy magad sinaun, wala na pinda. Namasa na to, dagbus na pinda. Na, uno yan. Amo na in kapag hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala faqihun wahidun ashaddu ala syaitan min alfi abid. Ibutlong na. In hambuk tao bariman, makusugin panauhid niya, kugdanin pag-iman niya, iban sin panauhid niya, tunggal daharap patuhan, tunggal daharap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hambuk tao yadun. Maingat siya hukuman. Intinggilan niya pag-iman sa bunda, limang panawid sa bunda. Asyaddu ala syaitan. Damagun. Dahitunin syaitan kaniya. In syaitan tao. Iwan syaitan jin. Amin di takakitaan kita yang kikita. Damagun kaniya. Bangkaw rin makati sin damagun, talaon kaniya. Nasa kalituan nabalis ka. Tauin tiyalaw. Tauin diamag. Makalaway nunuk. Pusbaw ninuk. Yan lang narunhanin magpangabat. At turayan tuan. Na. Wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abid. Hambuok against hangibu. Hambuk ta usog na kababae na kamaingat siya hukuman dahil tunin syaitan. Talaon. Dahil sin hangibu abid. Inabid yadto, makusog sadya siya mag-ibadat, di may nga panauhid, di may nga pag-iman, di laula-ula na rin may nga hukuman. Wairad to kabukaan sin syaitan. Banga masato ini, inyolong na kato ta, kabaro tarayaon. Tulayan to. Na, dahil nga sabab yan, uno pembeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tamutu juhala. Ay kamutuod magpakamatay halawom kapalpalan.
Halawm kajahilan, di maingat magtuhan. Sagawa, pagpakamatay kamu, hakabayaan sin Tuhan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amo yan inusog marayaw. Amo yan yung babae pilihan. Miyatay. Halawm pagtagipunan. Parman si mahasut si mahatinggi. Innal lazina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sakli sa mga tuwan. Sa bundal-bundal tuon. Parman si mahasut si mahatinggi. Mga sila bariman. Complete. Bukun ay insing iman nila. Dahil intapil nila, nag-iamalan nila yung kabayaan sintuhan complete, bukunda ay insing. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Parman sin Allah Ta'ala, aun kanila siya sadya na mo. Fawzul azim. Paruntungan mulia. Ulaika humul muflihun. Sila yan yung mga nagparuntungan. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Yung paghulaan nila, surga. Ingan niya, jannatul firdaus. Na, murah-murahan mga tuan. Bangman kita ni makalamud. Hadiyan di sinallahu ta'ala pasanyang undi dunya. Hasabab sin panghati. Damiskian bangman kita niyo makalamud hadlaw kana. Amin janji sinallahu ta'ala. Hisiyusyun himinang simbayni. Janji ko kanila. In sila halawm sin sulga na miyawot na waktu na to. Tub-tub na jarid to. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ganapan na to da. Manghindoa kami mga anak kapo namu, mga kataute manguran namu atiranan. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faidin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wajidna fahman wa ilma ya Allah innaka anta allamul ghuyub. Allahumma rabbana nas'aluka rahmatan min 'indik tahdi biha qulubana wa tajma'u biha amrana wa tu'allif baina qulubina ya hayyu ya qayyum ya jal jalali wal ikram. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin fi kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Adkhilna jannata ma'al abrar ya ajidu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.